nonaha ikipe ya Rayon Sport yamajije gusinyisha myugariro ukomeye, myugariro uremereye cyane. Uyu myugariro ndakeka azageza ku kipe ya Rayon Sport ikintu cyiza. Myugariro bakunze kwita Mohamed Watara w'umunya Cote d'Ivoire. Uyu ni umusore rwose ukiri muto ufite imyaka 27 ndetse akaba afite uburebure bungana na 1.87. Ukumva ko rero ni umusore ufite igihagararo, ni umusore wagiye anyura mu makipe atandukanye ya hano mu gihugu cyo hanze, haba muri Burkina Faso, akaza kunyura muri Cote d'Ivoire yakiniye n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, ndetse kandi muri Afurika naho yagiye acaracaramo. Ukumva ko rero anakinira amakipe yayandi yo ku rwego rwo hejuru. Ibintu biracyakomeje kuba byiza mu kipe ya Rayon Sport. Iyi niyo transferi ikomeye cyane iyo siporo ikoze kuva yamara kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Gusa si uyu gusa, kuko inyuma haracariyo n'abandi bagomba kuza gufasha ikipe ya Rayon Sport kuzatahana ibikombe by'umwaka wa shampiyona 2026 2027, nk'uko perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdoulaye yabisezeranyije abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abafana muri rusange, dore ko yabivugiye imbere ya kamera ndetse n'imbere y'itangazamakuru. Asezeranya abakunzi ba Rayon Sport ko nabo nibamufasha nawe ndetse n'Imana bikagenda neza rwose. Ndakeka ndahamya neza 100% ko Rayon Sport nta kipe izayihangara, haba muri uyu mwaka ndetse n'indi myaka, kuko abakinnyi ifite ndakeka ubu ngubu imyaka 3, ndetse bazagenda babongera n'amasezerano kuko bari kugenda bitwara neza. Umutoza hari ingingo Francis nawe akomeje kurikoroza cyane, amakipe atangiye kumubona nk'umutoza wa mbere muri Afurika ukomeye cyane, bitewe n'uburyo yafashe Rayon Sport akayishyira ku rundi rwego kandi yari yarananiye abandi batoza. Uyu ni umutoza rero ukomeye cyane, ndetse namwe bakunzi ba Rayon Sport ndakeka mumukunda byimazeyo, ndetse n'uwaba atamukunda sinzi koko uko yaba ameze. Akanyamuneza neza rero gakomeje gusesekara ku matama y'abakunzi ba Rayon Sport. Ndakeka na mufana wa Rayon Sport ubabaye, ndakeka na mufana wa Rayon Sport umeze nabi rwose. Ibintu birimo biragenda neza ku bintu by'ibyishimo byo aho ngaho rwose. Rayon Sport ni iya mbere, ndetse haba no mu byiza no mu bibi Rayon Sport gahora ku isonga. Tuzahora tugukunda. Uraho rero Rayon Sport, wowe mukunzi wa Rayon Sport, nkuzaniye n'andi makuru y'uburyo umutoza wa Rayon Sport ari gupanga plani zo kwitegura kafu. Si kafu byifashe bite? Umutoza hari ingingo ari gutegura iki yazereka abakozi b'ikipe ya Rayon Sport, dore ko mukino wa mbere uzatangira ku tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 2026. Ukumva ko rero igihe kiracyahari, ariko ntabwo ari kinini cyane. Ndakeka hari ingingo azakora utuntu dukomeye cyane, anaribyo tugiye kuza kubabwira byinshi tugufite kuri aya makuru. Ndetse kandi turaza no kugenda ducaracara mu bakinnyi byifashe bite rero, naho zandani rwose turaje tuzibazanire mube hafi. Ndetse kandi turaza no kubabwira byinshi bitandukanye ku bayobozi ba Rayon Sport, ndetse n'uburyo amafaranga rwose ari gukomeza kugenda yisukiranya, ndetse n'abahirwe anariko bakomeje kugenda baba benshi. Mwibuke rero gukora subscribe nimba bikunyuze, ndetse nimba uzikura umukunzi wa Rayon Sport, ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze like, ntugende udakoze share, ndetse utange n'igitekerezo cyawe, kuko naco ni ingenzi kuri twebwe. Ubundi urebe ngo turabana neza mu makuru atandukanye yo mu kipe yacu dukunda twese, Rayon Sport, isaro ry'Inyanza, igikanu cy'imfizi.
ikipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha umusore w'umunya Cote d'Ivoire bakunze kwita Mohamed Watara. Uyu ni umusore w'imyaka 27, ufite uburebure bwa 1.8. Ni umusore rero wagiye anyura mu makipe atandukanye hano mu gihugu cya Afurika, harimo Al Hilal. Urabizi ni ikipe rero kabutindi, kazamo Simba, iyo ni ikipe nawe uzi neza ibigwi byayo, kaza n'andi makipe atandukanye yo muri Afurika harimo agera hafi muri 5. kuva ko rero uyu musore yagiye anyura mu makipe menshi, kandi ayo makipe yose yagiye yandikamo ibigwi bikomeye, ukuva ko ibintu birimo biragenda neza. Rayon Sport uyu mukinyi sinyishije ni igikoko kabutindi rwose. Ndakeka Rayon Sport nta kipe izongera kwihangara ya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika hose, ibintu bigiye kuzagenda neza mu gihe ikiri mu maboko y'Imana, mu gihe ikiri mu maboko y'abakozi ba Rayon Sport. Ikindi kandi perezida wa Rayon Sport yasezeranyije abakozi ba Rayon Sport ko iyi kipe agiye kuyihindura amateka, ndetse igiye kuba ikipe ikomeye, ikipe abanyarwanda bazaja bareba bakumva rwose baranezerewe, bitewe n'uburyo bazaza baragenda bayibonamo umunsi ku munsi. Ikipe ya Rayon Sport rero imikino ya CAF iracyakomeje, ndetse imyitozo iratangira ejo bundi, nk'uko hari ingingo yabivuze ko nta gihe bafite, ndetse baracyakeneye kwitoza kugira ngo ikipe bagiye gukina nayo bazayemeze mu buryo bukwiye, ndetse bereke ko abakunzi ba Rayon Sport ko rwose imbaraga zabo ndetse n'umurava wabo kibarimo. Ndetse kandi hari ingingo yavuze yuko abakinnyi bagukwiye kutaryama, bakamenya yuko icyabazanye, ndetse bazi n'ikintu bakwiye gukora nk'abantu bakinira ikipe ya Rayon Sport nk'ikipe y'abanyarwanda, dore ko ariyo kipe ya mbere ikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse inafite imifanire yo ku rwego rwo hejuru. Rayon Sport rero kuva yegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup, ni ibintu byashimishije abakunzi ba Rayon Sport, ndetse bigashimisha n'abayobozi batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byanejeje abantu benshi cyane, kugeza n'aho ubu ngubu intsinzi ikomeje kwizihizwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko abafana ba Rayon Sport rwose akamwenyu karacari kose, ndetse amatama acarimo gutemba itoto kubera ibyishimo Rayon Sport yabahaye ubwabo. Ni Lion 50 ikomeje